party kalau penkri bapak-bapak minta kikuah ini kon yang election na ke party ke Voice of the People Party mereka ke mga laong iki ngayon lahat bandra ay minta namar pala duna ki candidate nagaway sa gaway constituency kung tinuilam ngin haban pe wani candidate ru ban ay hagan ni kakiti ke pemerintah namar ni pasyo enno ya kita ki candidate lesi ki ban shuan shim kabu ya gal air kabu pat ba o ban shibon kilong kami ki orang ba ki ba ngai pa arden pinab ya sian ma o katagal air pra kaba sponsor kai tama yalo pi tiket dai bi sharba ngin persang banle ho banle tikna klemle shilang yalo inuru tenamar kita kani kalong kajing ong yang kajing ong kajing ai ki lara kitu ki ba kwa bet penile election MDC lani election MP ki ba ngari yo namyo tiket naga BPP ngin shilek pan tama yo namyo nile bet ngilong lupa naiwan bangi namar ngimla ban ai ka garanti lupa na lumata naman ni ko babi one shika party halor kanong rim bagadan gitu gimang lagi yo tiket naga BPP te me biang me namar kanduna jinglot ni kom gitaru ngim ko abri yen ko abri kom gitaru ni ko abet ni ke bring ke bang ni one ang ni ka party den mar kata kadau kadni kita ya pun kan menta kita ya keleng-keleng kat halu kala pelang ya ka party bangin ai daga jing terpat bat ka jing maham Soba wanong tau group WhatsApp klaim ke jio jibet jolo party nama kan juga ban tau group ban pengru maru ya gani ke jing syariah ke jing patba ki group jang ke PPP hadi WhatsApp lani di social media kindai bet pang kiba ka party kala menjor kata gani ke meningkom namar nyempat kwa ban pengkumar yanu ino ni kapor mentangi kwa bani konsoy gani nilalet menta ngikwa ban let daga lenti ka janai kumno ban penklain ya ka party nomor ngimpo ban feel ya ka jat menriu ka BBB kumbaong ka last week nam ta ka jat menriu ngimla ban let thormur dan ka basno si gini singi rasang mari ha social media lagi om shisha begini nong kersan jong ka Voice of the People Party kimdai ban shime ka senjam ban lehi ya ki don ki ba hapreng kan ni ka jingbon kam don ki ba thau group ban organize lani banyawer brio ban brio candidate MP yano kata kamu nak badai ini nom priang yang kena jingle nama ka party kalong supreme ka party kalong supreme nama kata kadau ka party kan sale dagalin tiga badai what nom perni show yang kena group gidan bapri gibantip kena join don ba yang amne o katu kam ka group jong ka BPP hong em ani tate ngan weng no LED kibashu mas ni BPP te kende betem sim John na John rengong em kindam ki group ki bar tang ki group ki bangila da ai jingbet ki group ki bangila tet kong ka party ki bani kren bi tik tengi ka kam ka ba kinde bani kren mdai ban thau group bani wer breu ban pinyo candidate lani ban pinyo tiket yano ngako ban kren shai ni namar ba ngem ko ban menuru ba shim kabu yaganigal air jong ka party ka jingi ka bangila ya menta nang ni shakma banwan ra ya ka jingkala hagari ka be ne ka jingi sai siano play on kurfu ya people ngitan kam me ka jing shan bi kam tam magi jing dry gi jumpi dry nam ta jungi banginum sha yalam bakla dry nam ta jingi pa nam dan kono ka bor kabala ban pengok ini ban nam dan manu bala ban pen mensau ini ngatep dan kilong kene ki basno pia ki on baden ni dry nam ta jumpi we pray for your protection on kuplay shibon Bajar khat kata kasi kilap ngayat marway kyong ngi sa EP marway bikum ni si yat pangso wat le singan ohoy na suto mdai bangale singan ring yat te preu yat te jingsian tabang ni shane hauplay ni khandan ga jingthmu ka basneu haga jiam ga ji ni pa tang